Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka election cakayang dorbar tauan kadang jengai sa kumba prabnai AA. Henry Ukertong Shimen nakajawai constituency u Dr. H.H. Mormon. Ulalong Ukertong beningkong mentaga kenti. Ban penmi patba ya katup trekam ne ka manifesto lada kinong te vote ki jedia u kumu MLA jongki. U Dr. H.H. Mormon habakren bat kilat patai kubor. Ulaya tu bakakam kabaningkong kadai bantau shwa ya kajawai Constituency Development Council ne JCDC. Batleng ba jong ka JCDC on pentrekam ya kiskim baper hapo ka constituency. Jitmu yang wan cikanika kampung go yele emaganika jingyo jengai lene ka vision ko ai ko au o pendep pada ki patba yang ga joai constituency igi ngai kate ka jingkerchan ko wan na jingjang nga emma ka vision ki mission kamjo la eme ka blueprint kawa kamon ukre gini ki sansne yudawan lada wani ha ka jingjang te kunukong hi to ka jingpen kala ya kan ka iba ka team hi yang i hendi to change we can dan iklai wa ye le mr jimot ka ni ko ngi change we can ka wi to wa i ye ukla la ko ai ibo aron to iklai uklai to ye we ye kita ta ya atli jimot yang ni ka team ko ngi change we can te haganika jinlaluti yang i ada wani hebor to wa ka kejingkrekam yang MLM to duci sen sansnem ni emi lately ki i au kejingkrekam yang ngado emi lately ki i wangi engage empower enrich kumumut wa kejing engage lene wo yukre wo pa to oro sansnem untuk duci por da chani ba am to yo ki exercise lene u engage o aga democratic process to sense ni ndre haga ni ke model go eu kre ito uro sense ta hagi wan gedul haga ni ka konkret kam go me yang i propose to pa yang joint constituency to wa idau emi da ke joint constituency development council kini to ka wa kuntuk ya kibun kinong kre kam nado girang ba chunong hado ki rang ba niam hado ki stenken thai ki stenken ro wat ki kena skurle kamon yu kre langi hago wan rai ya kete jingkela hagni konsensi yong i kete to ga jing temu yong i ba u MLA o untuk kre udu semen ndai to ok chim ya jing kre lang yong ki u bon walang sagawi le ya gani chongdong rem le hagani knong rem wa hadin collection miklam politics de miklam development nei ti daw MD ke jing ye fair election mare dep election kre langi chiru agate joy constituency development council tem batai bini ai kate joy constituency development council yu kre ga handrai ki kongsan to kini ko yu pai hagani de pai hagani ke vision document yang i ka emphasis yang i lene ke jing ban khia yang i to human resource to pai ya bru kam tam ya gi kendro gi kerot yang i kamun open he open kemai open ku open sanigi nado gi kena kendro hado gi skur daw emi ki bu ma ki activities ki wa ule ai ne benta ki bhai miat ki ne bha nga ke jing angnut yo nga to i hawal thap yi gebot yo i mto thap ni mta yo i ndai ko au kun mo ki to thap yi ga gebot yo pi hagan ni kesin election ni pot to kun mo thap ni benta ga wei ni benta ki kon yo pi kun mo ngai ko ya jia ko yung uni presiden yang di Ukraine wa tip mo ngani jia thmate o Vladimir Zelensky e poruman presiden ong hambo ye dur yung nga ga presiden ng office yung pi ya kitegi minister kitegi secretary yung ong bo de turki kon yung pi man gesni man kre bi pet yi kon yung pi dur yung pi kun mo to kre bi ni tan ki ile hagani ke jingkre kam yung i mo re to ding dum tan ka ni ndai u kong san to ni benta loi ti da hagani ka kini ke jingkre kam yung i to
ke jingban kia bah to ya human resource kamu pun kui ya I bahai miat yong kinong chong chong kam tam I kenro I kelot yong I te netelo ite ke widwan ke jing angnut yong I kamar yo ro ke jing jia I bahai ini chat ya jing angnut yong nga to awa ladawan ni ba pun mani ka ke juai ke cleanest town apa state yong I ni bah ye ni nganut ong ni bah nga engage hagan ni kam na do sedang wa jia gan ni jing jia jo hai itu ai chat nga da em chirup wa di yo ga luti em ga luti ko pen man ye untuk di ke juai ni ke juai consensi ro wi ko pen man ka model consensi ha wi to we cleanliness la ni ke jing ko ke jing subai ki chung kita ro yo yi le te he to wi kna kan ro kam tam ni ga la yo kam yo jang kan ni yo ki kna yong I kyo pas ba mi alat ki Andai nagaliang yong I lengba ki scheme ko ta organize ya gini ki coaching ki banking examination kamu yo access ki banking examination ki IBPS dan ki BPO lani kamu wa yo ki ble ki bituan wat ki MPSC la kan nim to di wong pulai le MPSC pi te krem ko ulai le MPSC pi le pa si te kena yang itu ate Andai UME coaching, what di MPSC la, kamu nu tempi MPSC, what di DSC la. Tigini baru ada UME coaching. Tigini kena 11, 12 one, dah tu lah. Kamu wow, train di geni di jit. Kamu juga ya kan? Ibu sekuat mah, kena wow yo di nang. Kita jadi kerja lah sekolah yang ki. Te bun bahag jing angnut yang ini kena wah. Hagani dokumen yang ini pun sansnem myo chong waro chisnem do daman engage bai kini ke CDC ka chisin chimna to chong ni ba bon ka activity ko to lagi hawi to wi girang ba chnong wi to go angno hawle to u emi ke capacity building ya girang ba chnong ni ba kamu man kini girang ba chnong ju ye chem ki ki he sarkar dan ini tidak awak ni capacity building mood ko engage arrange meeting ko yucham gram ba chano wa ge sarkar wa video yo tip gi yi scheme yi project UM kana wa ki man lagi chano yo tip yu na pa ba anki wa gini scheme bu tip bla ay yo bla scheme nong rap dan ni scheme bunjet ki lengba central dan lengba state government emi te kata la ko wi capacity building ko da le Kami sekiat buat ke MG, cispak sengilah. Dengan kam hau kapasiti ya gi, dalam bahasa nong ni mak kamu man kan ni kan yang ke state government yang ni penclur go wa GVC sekali ke aman gi kentai. Te hegani lah kami ke capacity building ya gini VEC. Kenapa? Ni bah geroi ke par yang ga chnong nong kendong chong bah ga cispak sengi. Te i da emi gini ki plan go bun go ukre. Diba ngawan na kata jing mut ko temme ko kaman wan ra kata jing kelah ke juai konsensi untuk ong ngau ra andai de jing ikre lai de engage ngi diba ge jing mut ko demokrasi to do pai ba yo pai ba ni kan tayong pai ba te ni ke jing le ngi ni model yang ile to ba upai ba to bentang neto sedang hada ukut sansne da ni ke dokumen yang ile au chem biwa hai bentau kadu yuang expected outcomes hadin sansnem kini to ge outcomes ko yulti phi kini deman chwa ki kita ki den ko le gi yuthau mo le gi yuthau go thau ki janem jana man ne kam kita ki outcome ko de expect pa ba yo u pa jite da chisin nem la da annual report ko chisin nem e wo kaman kre te kena mo pa ba tibu we kini to ikam de kre ka paisa kam ni la ga ni ba ko wi tuan ko nga ga jing mut ya ga jing ang nut yo nga to kamong yo ngi prolog nga ngi me you wear different hats you wear many hats no we environmentalist we talk mong talk ni andre nga jo ang I just wear one hat and that is honesty, accountability and transparency. That is the meaning of hat for me.
Teman hakdi jekre kami ngana wa bila man accountability ula iman transparent waro ikam wa ule